Malalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A di tetla mmogo ka tshedimosetso. The discussions on the budget are ongoing. They have started, and we're going to have a number of discussions across government with various political parties. Mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Ramaphosa a re ditherisano tse di ka ga tekanyetsokabo di tsweletse. Part of the outcome of your conference might also assist us as we navigate the way forward towards ensuring that we provide water. Banka ya lefatshe ya re dinaga di le dintsi ga di dirise madi a lekaneng mo mafaratlhatlheng a metsi. We have noted the displeasure that has been expressed by the United States. Moporesidente a re o letile dintlha ka botlalo go tswa go moemedi wa Aforika Borwa kwa Amerika Ibrahim Rasool. The dedication, discipline, and determination have not only made us proud, but have also shown the world what South Africans are made of. Mo go tsa metshameko, setlhopha sa Aforika Borwa se boetse mono gae ka monyebo go tswa kwa di-Olympic-eng tse di kgethegileng tsa setlha sa mariga kwa Italy. Mothoetso Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tari diale. Ntwa e ka ga leina la Umkhonto wesizwe e leng sesole sa maloba se se phatlaladitsweng ga jana sa ANC e tsweletse. Seno ke jaaka ANC e kgolagantse le kgotlatshekelo-kgolo ya boikuelo morago ga gore kgotlatshekelo-kgolo ya KwaZulu-Natal kwa Durban e atlhole mo letlhakoreng la lekoko ka Phatwe wa 2024 le go le neela tetla ya go ikuela kgatlhanong le katlholo. ANC e kgolagantse le kgotlatshekelo-kgolo e ikuela gore e iletse lekoko le le sa tswang go tlhamiwa la Umkhonto wesizwe go dirisa leina le letshwao la yona. Moporesidente Cyril Ramaphosa a re go tsweletse dipuisano ka ga go konosetsa morero wa go atlanegisa tekanyetsokabo ya bosetšhaba. Ramaphosa o buile seno ka kwa ntle ga kokoano ya bana pele early childhood development go sa le gale mono Johannesburg. Beke fitileng lefapha la matlotlo le rebotse tekanyetsokabo e bakileng dipuo e nang le koketso ya lekgetho la badirisi ka halofo ya peresente mo ngwageng ono wa ditšhelete le e nngwe gape ka ngwaga wa ditšhelete wa 2026 le 2027. Makoko a le mantsi go akaretsa le DA e leng lekoko la bobedi ka bogolo mo pusong e ya motlhakanelwa a ikanne go nna kgatlhano nayo. Go ntse le dipelaelo tsa gore ANC e buisana le EFF gore tekanyetsokabo eo e atlanegisiwe. Mme le fa go ntse jalo, Ramaphosa a re ba buisana le batho botlhe. The discussions on the budget are ongoing. They have started, and we are going to have a number of discussions across government with various political parties, because it is now in the hands of Parliament, and Parliament is the one that is going to be the arbiter. So let's leave that to parliamentarians. Fortunately, I'm not a parliamentarian, as you know, so they will deal with that. We are talking to everyone about the budget. So everyone who is represented in Parliament will be interacting and engaging on the budget issue. So it's as simple as all that. We're not only talking to one party. Re sa le foo, Ramaphosa wa amogetse gore puso e dirile phoso mme ne e tshwanetse go ka bo e simolotse go samagana le merero ya dikolo tsa bomapimpana dingwaga di le 30 tse di fitileng. Fa na bua ka kwa ntle ga kokoano ya bana pele early childhood development, Ramaphosa o senotse gore mo nakong e fitileng go nnile le kemo kgatlhanong ya go fetisetsa ditikwatikwe tsa ECD go tswa go lefapha la tlhabololo loago go ya go la thuto ya motheo. Tlhabololo ya ditheo tsa thuto ya bomapimpana ECD e simolotse. Moporesidente Cyril Ramaphosa o dumela gore seno se ka bo se diragetse dingwaga di le 30 tse di fitileng. Ba tsa karolo ba dumela gore go botlhokwa gore go nne le tlhabololo e tshwanang ya dithuto tsa bomapimpana le gore ditheo tsa thuto ya bona di ka bewa jang kwa setlhoeng. Minister, you were saying
We need to admit where we've made mistakes, and I'm the first in government to admit that we made a mistake. We should have started with early childhood development. Universal early childhood development should have started 30 years ago. That's what we should have done. Kopano eno e supile tlhokego ya go netefatsa gore bana botlhe ba fitlhelela thuto ya boleng ya bomapimpana. It will be universal in the sense that as soon as we have ECD centers that are registered, that are on our database, and we're able to support them with infrastructure, with curriculum, and all these other things. So this is why we are saying mass registration is going to be important. We're setting ourselves a very ambitious target of registering 10,000 ECD centers by the end of the year. Le fa go le jalo go santse go na le dikgwetlho di le dintsi tseo di tlhokang go rarabololwa. We are supporting over 2.1 million children, 12,000 practitioners. So the challenge that we have in the practitioners is about the salaries increase, the infrastructures in the centers. Lefapha la thuto ya motheo le tlhomile letsholo la bana pele la go rotloetsa ikwadiso ya bontsi ngogola mme le ikuela go ditikwatikwe tsotlhe tsa ECD go ikwadisa le lefapha. Le ipeetse selekanyetso sa go kwadisa ditheo di le 10,000 naga ka bophara mo ngwageng ono. Ka fa go jelengwe mopresidente Ramaphosa a re o tla leta moemedi wa Afrika Borwa kwa Amerika yo a rolang marapo Ibrahim Rasool go mo neela pegelo e feletseng. Rasool la itse go boela mono gae ke tona ya merero ya boditšhaba kwa Amerika Marco Rubio. Seno ke morago ga gore a nne le seabe mo kokwanong e kwa go yona tlhalositseng botsamaisi jwa ga Trump e le jo bo eteletseng pele mokgatlho o bayang dikgatlhegelo tsa basweu kwa pele mo lefatsheng. Ibrahim Rasool will be coming back soon as the U.S. State Department has ruled that he is no longer acceptable in the U.S. Mopresidente Cyril Ramaphosa go solofetse pegelo ka botlalo go tswa go mo ambassador Ibrahim Rasool fa goroga mo nageng. Dikgolagano tsa sediplomate magareng ga Amerika le Afrika Borwa di kwa tlase thata moraga gore Rasool a lelekiwe ke bathati kwa Amerika. I will wait for a full report from him, but at the same time we have noted the displeasure that has been expressed by the United States, particularly about the remarks he made, and we have noted that. Pretoria ya re santse ikemiseditse go buisana le Washington DC go boloka dikamano tsa sediplomate tsa dingwaga di le dintsi. We are continuing to engage with them, and as it is now, a great deal of progress had been made by our ambassador in straightening out the path to ensure that there is meaningful engagement at the diplomatic level. Malebana le maemo a kwa botlhaba jwa DRC mo presidente a re ba tsweletse go ela maemo tlhoko. Semi DRC, as you will have heard, had a summit this past few days, and where it was decided that as a confidence building measure to ensure that there is a ceasefire and there is peace, we should withdraw. Pretoria e tsweletse ka gore ikemiseditse go amogela ka tsopedi mo presidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Re santse re diala. Banka ya lefatshe ya re dinaga di le dintsi ga di dirise madi a lekane mo mafaratlhatlheng a metsi. Mokaedi wa Water Global kwa World Bank Group Saroj Kumaja a re dipuso di tshwanetse go oketsa matlole a mafaratlhatlha a metsi tebang le go netefatsa tshomarelo ya metsi. Afrika Borwa ke moamogedi wa conference ya metsi le kgetho la ntlha. Naga ina le tsholofelo ya gore tse dingwe tsa dintlha tse di tla rerisanelwang di tla dirisiwa kwa Indaba ya metsi le kgelelo leswe e solofetsweng go tshwarwa moragonyana mo kgweding eno. Part of the outcome of your conference might also assist us as we navigate the way forward towards ensuring that we provide water as per SDG 6. Currently, our raw water supply is approximately in balance with existing demands on a national scale.
Conference e tla tsepamisa mogopolo mo mererong yotlhe e amanang le metsi go akaretsa le mokgwa wa go dirisa metsi a dirisitsweng gape ka maitlhomo a go samagana le tlhaelo e tsweletseng go gola ya metsi. Most governments today are in a fiscally very difficult situation. Their capacity to find additional resources to invest is quite limited. I have to admit that we're falling short of adoption of these technologies and implementation at scale. This is the challenge for the world at this point in time that we need to rise to. Komishene ya dipatlisiso tsa metsi le yona e godisa tiriso ya technology e ntšha ya go dirisa metsi a dirisitsweng gape. You've seen the review of the Water Services Act, Doc. You see that also that there are limitations in terms of municipalities being able to proceed with development if there is no allocation. We've just recently taken over our Zandvliet wastewater treatment works, which is a world-class, state-of-the-art wastewater treatment facility that will ultimately be linked to our Fora New Water project at our Fora water treatment plant as a first and I think one of the largest water treatment or water reuse projects on our continent. We are using the lessons for Cape Town in other provinces, for instance, Gauteng, as well as the Tekwini. From the ministerial point of view, and the department has established a knowledge base where some of the experts who were involved in Cape Town when we, for instance, dealing with Day Zero, some of the technologies they are using, we are looking at City of Joburg, which is crucial. Conference e tla khutla ka Lapone. Mothoetso itse gore kgang e latelang ka go ama maikutlo. Ba gabo re botile moloto wa dingwaga di le 10 le bone wa kwa motseng wa Gathoka kwa Limpopo ba mo kutlo botlhokong e seng kana ka sepe morago ga gore a bolawe setlhogo. Morutwana yono wa grade 9 go begwa a tlhabilwe makgetlo a le mmalwa ke rragwe yo e seng wa madi fa a ne a ya kwa sekolong beke fitileng. Polao e masisi ya Setswana wa dingwaga di le 14 e santse e thusitse batho ba le bantsi. Re botile moloto o ne a tlhabiwa ka thipa go fitlha a tlhokofala. Setopo sa ga morutwana wa mophato wa borobongwe se ne sa fitlhelwa mo lekadibeng la madi gaufi le sekolo sa gagwe ka Labotlhano. Dipatlisiso tsa mapodisi di senotse fa go nnile le tiriso dikgoka kwa gabo magareng ga rre wa gagwe o e seng wa madi Andrew Metlhape le mme wa gagwe. Mapodisa a tlhalosa taba ya tension, family violence, gore ba gagana le the mother and ultimately a decide o tšea maphelo a bona. Ba lelapa ba utlwile botlhoko thata. Re tshwenyegile kudu ka gore Metlhape a bontšhe sense of remorse. O ba sa laetse o itshola ka kua court. Ka bagare ba tshegetsi ba lelapa ba ne ba ipeletsa kwa ntle ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Mankweng. Molatofadi wa Andrew Metlhape o lebagane ke melato ya polao e rulagantsweng go tshosetsa le go fisa molelo. Bana bana ka cancel e serious le no ba tshoga le foroga ba ya sekolo ba toma ba tshoga le thaba mega ba tshaisha kwa sekolo kwa ba tshoga so o bile kgatelelo go dimaga bana ba rena re kopane mo today go tlo lwantsha lo demonstrate go montsha re against gore molai a kere bail. Kgetsi e ne e busediwa morago go fitlha ka mosupologo ke Katlagonyoni wa dikgang tsa SABC Mankweng. Mothoetso re santse re le fano. Bangwe ba tlile go di gama ba sa ditlhapela kwa motsemošate wa North West Mahikeng go latela tlhatlharuane e ka ga tlhabololo ya Mahikeng Smart City e jeleng diranta di le bilione. Seno ke morago ga gore komiti ya kokwano theomolao e malebana le dipuso selegae manno le merero ya segosi ikwele gore diprojeke tseno tsa Mega and Smart City e emisiwe ka gangwe le go sekegiwa ga motlankela khuduthamagamogolo wa North West Housing Corporation. Go beetswe thoko diranta di le bilione di le 5 go aga bonno jwa baithuti le go tlhola ditiro. Sebaka sa ngwaga morago ga foo, kopano e neng e rulaganyeditswe go itsisi ka kago ya Smart City e ne ya kgorelediwa.
The event could not go through. There seems to have been no consultation with the traditional council that is responsible for the land. And apparently there's also a court case that is pending that the department and the tribal council is undergoing. Another wasted millions that could have went to assisting young people, that could have went to trying to improve the situation of the Northwest, or even reviving that entity. So this is what we are seeing. We will ensure that there's accountability that takes place immediately after this. EFF re dumalana le gore kgang ya di student smart city emisiwe ha go ntse go batlisisiwa kgang ya lefatshe mo Mafikeng re tsa gore lefatshe lotlhe le le mo Mahikeng bontsi ba lone le wela mo tlasa dikgosi mme sengwe le sengwe se se diriwang mo gare ga Mahikeng tshwantse dikgosi tsa rona di consultiwe mme mo ga fetsa go consultiwa tshwantse go diriwa bonnete ba gore sengwe le sengwe se re mo go di dira ntse se dira se investigatiwe mme go nne le ditlamorago for bogwenegwene bo ile gore motse bo tsweletse ka ntlha lefatshe segolobolo mo tuong ya Mafikeng. Northwest Housing Corporation gape e kgalwa thata mabapi le go dirisa madi botlhaswa le go kgaratlhela gore projeke e tswelele pele mo lefatsheng le le lwelwang. Le fa go le jalo, Housing Corporation ya re e santse e tswelela ka projeke ya Smart City go fitlhelela go nna le taelo ya semolao e tla ba kganelang go tswelela. Northwest Housing Corporation kgonne go tswella pele ka go ka lefatshe le go tswa ko departmenteng ya public works le exco and rona re dirile sengwe le sengwe go ya ka molao go bitsa kopano mme ga gona ope o nang le maatla a go ka tlhakatlhakanya kopano ya puso. So Northwest Housing Corporation Komiti ya kokoanopeo molao ya Northwest e neile Housing Corporation malatsi a le 7 gore e romele dipegelo tse di tlhalosang gore ba buisane jang le baagi le banna le seabe ba bangwe le gore go rulagantswe go dirisa matlole jang. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Ga go a rebolwa katlholo mo morerong magareng ga Ithala Stock Limited le moelatlhoko wa ditheo tsa ditšhelete wa banka ya Reserve. Ithala e latofatsa PA ka go phutlamisa banka eno ka bomo. Seno se tlhageletse kwa kgotlatshekelo mo boikuelong kgatlhanong le katlholo bo bo tlhagisitsweng ke motsamaisi wa morero wa dikadimo mo boemong jwa moelatlhoko wa ditheo tsa ditšhelete wa banka ya Reserve. Kopo ya boikuelo e dirilweng ke motsamaisi wa dituelo Johannes Kruger mo boemong jwa lephata la bothati jwa dibanka kwa bankeng ya Reserve e batla gore kgotlatshekelo e gapele thoko katlholo ya Ngwanatsele wa 2024 e a tlhotseng gore Kruger o dirisitse dithata tse di fetang tse anang natso go tsaya setlamo sa Ithala SOC Limited. Babueledi ba Ithala le lephata la bothati jwa dibanka ba boleletse kgotlatshekelo gore Ithala e ne e dira fela jaaka sekema se se itsegeng jaaka Ponzi kana pyramid scheme. Gape kgotlatshekelo e boleletse gore setlamo seno sa dingwaga di le 40 se ne se amogela madi go tswa kwa baaging se ntse se sa kwadisiwa ka botlalo. What the chapter does, what these sections do, is to regulate unregistered persons taking deposits from members of the general public. What Ithala has been doing since the 15th of December 2023 is taking deposits from members of the public without being registered, making them an unregistered person. Babueledi ba Ithala ba ngangile ka gore go tswalelwa ga ditšhelete tsa setlamo seno e ne e le kgato ya ka bomo ya go phutlamisa banka. Gape kgotlatshekelo e utlwile gore Kruger yo laetseng gore ditšhelete di tswalelwe o emisitse le dituelo tsa badiri ba Ithala. Mo godimo ga moo Ithala e batla gore kgotlatshekelo e ba letlelele go dira jaaka gale fa ba ntse ba letlile dipholo tsa kopo ya go tswala setlamo e dirilweng kgatlhanong nabo ke bothati jwa tsamaiso ya dibanka. They are contradicting a Section 9 institution in the form of the Auditor General, who has concluded independently that Ithala is financially sound. Lefapha la Matlole la KwaZulu-Natal le kupile diranta di le dibilione di le 2.4 go Lefapha la Matlole jaaka netefatso ya tshireletsego. It's now the DG's responsibility in National Treasury to facilitate a meeting of the Budget Council so that the terms and conditions of the guarantee or loan can be approved and we can move forward. Fa e sale ka Firikgong badirisi ba feta dikete di le 250 ba Ithala ga ba ise ba kgone go goga le go ipeela madi mme bagodi ba feta 400 ga ba kgone go amogela madi a bone a pensione.
Setlhopha sa Afrika Borwa se boetse mono gae go tswa kwa metshamekong e kgethegileng ya setlha sa mariga sa diolimpiki kwa Italy ka menyebo mo difatlhegong tsa bona. Setlhopha se diragaditse fela jaaka sa 2017 fa mongwe le mongwe wa ditokololo di le 6 a na boela mono gae a le mofinyi wa mmetale. Setlabošwana Naledi Hlalele o boetse gae ka mmetale wa gauta mo figure skating. Beke sa tswang go feta baatlete ba le barataro ba rometse kwa Italy go ya go emela naga kwa Winter Games. Ba nnile le seabe mo metshamekong e sa tlholegang ya paka ya mariga jaaka figure skating le short track skating. Le fa go le jalo, setlhopha se dirile ka matsetseleko mo metshamekong eno yotlhe le go gapa dimetale di le 6 mo kgaisanong ya lefatshe ya baatlete ba ba tshelang ka bogole. Monnastilo wa mokgatlho wa Special Olympics South Africa wa kgotse baatlete mme a ka ya fa ba tlisa tsholofelo mo nageng eno. To our athletes, you are champions in every sense of the word. Your dedication, discipline, and determination have not only made us proud, but have also shown the world what South Africans are made of. You have faced the slippery ice and the fierce competition with courage and grace. And in doing so, you have shattered barriers and redefined what is possible. Naledi Hlalele wa dingwaga di le 20 o simolotse figure skating dingwaga di se kae fela tse di fetileng. Kgaisano ya gagwe ya ntlha ya boditšhabatšhaba e ne e le kwa Tharing kwa ikgapetseng metale wa gauta. I wouldn't say I was expecting myself to come with a goal, but what I would say, I also done very good. I'll also say to myself I've done very good. Bianca Bassen le Tyrell Sykes ba ba nnileng le seabe ka 2017 mo metshamekong eno le bone ba ikgapetse dimetale tsa gauta le bronze ka tetelano mo figure skate. Motwetso di ne di le kalo tsa segong jono ga se latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le buinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigong jo fa re lebella bogare jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 60 mo karolong ya Free State go ya ko karolong ya Kapa Bokone karolo ya Bokone bophirima e tla nna le masarasara na pula fa re lebella karolo ya KwaZulu-Natal go ya ko Gqeberha le teng go tla nna le masarasara na pula ka moso bogare jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 30 karolo ya Limpopo Mpumalanga KwaZulu-Natal go ya ko Gqeberha e tla nna le gone go aparelwa ke muwane mme bontsi jwa naga bo tla aparelwa ke maru ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo bogare jwa naga karolo ya Upington fa re lebella karolo ya Mpumalanga le KwaZulu-Natal go tla nna le gone go nna le dipula mme ka moso bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga fa re lebella go bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le melelo ya naga fa re lebella di-temperature tsa rona Gauteng fa re lebella Pretoria ka digata di le 15 go ya go di le 23 Johannesburg ka digata di le 14 go ya go di le 20 fa re lebella Limpopo mo provinceng go tla nna le gone go aparelwa ke maru go bophirima jwa province le Phalale ka digata di le 17 go ya go di le 28 Mokopane ka digata di le 15 go ya go di le 25 Mpumalanga mo provinceng go tla nna le pula Mbombela ka digata di le 17 go ya go di le 24 Middleburg ka digata di le 13 go ya go di le 22 KwaZulu-Natal mo provinceng go tla nna le pula Durban ka digata di le 21 go ya go di le 25 Pietermaritzburg ka digata di le 15 go ya go di le 24 Eastern Cape mo provinceng bophirima jwa province bo tla itekanela Graaff-Reinet ka digata di le 14 go ya go di le 29 fa re lebella Makhanda ka digata di le 17 go ya go di le 26 Western Cape le teng mo provinceng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn e tla nna mogote ka digata di le 34 mo Thapameng Laingsburg ka digata di le 32 mo Thapameng fa re lebella Northern Cape mo provinceng go tla nna le pula fa re lebella Springbok go tla nna mogote ka digata di le 34 mo Thapameng Carnarvon ka digata di le 30 mo Thapameng re bela ko Free State le teng mo provinceng go tla nna le pula Ficksburg ka digata di le 10 go ya go di le 23 Welcome ka digata di le 15 go ya go di le 27 Bokone bophirima mo provinceng go tla nna le gone go nna le pula Potchefstroom ka digata di le 13 go ya go di le 25 Wolmaranstad ka digata di le 14 go ya go di le 24 re bela ko Taung ka digata di le 15 go ya go di le 26 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.